دوستان، خوش آمدید به کانال من. روزی من سر میشد، یعنی همین گلوبا آب دادم. من با کلاشکه سوراخ کردم که خوشرو یعنی آب مخورده است گلو. برای همین خواستم یعنی گلوی کمتر آب بدیم. من اینجا با گلی روزه کلیتک کردم. من با همش خوشرو گرفته. بکنید بیاد وای بدست چخگم تیز افزایش میکرده است. یک هفته دو هفته به راستی کلان شده میرفته است. خوشرو گل میانداخت سنکیز من راست میشد است. خیلی سادهچه نمیشد است. خواستم همینه خیلی سادهچه شود. از همین یک تا بعد یک هفته نگاه کنید در راست شده لکه گل میکنه. بیاد بی آر میگن بی آر بود است، یعنی دمیده میرفته است. $1 میگم نمیدونم من اخترشه نکی راستی که من آخرش گل وای نمیکنم نامش خیلی گل بانیو خیلی با ویم نمی شوهرم اصلا نه گل نازمینه همین بابوشکه های می پیش بازارچه ما 350 رو گل گرفتم دیگه نکته خدامو با بود خوش شد. من گل گرفتم دیگه خیلی گلی خوشرو نکزینم سادهچه شود خوشرو. این هوش راستی من تماما نامشم نمیدونم. اینش ماندارینچه کاشتگی ماندارینچه برومد دانشک پافتگی بدن برومد همه اگرات به تربوز کارد ما یعنی بالکن به تربوز کاشتیم. میبینید چقدر کلان شده رفته است. راستی که خیلی یک بار پروبه کردیم الکی من گل انداخته است چقدر من کلان شده رفته است. اینجا بستم اندیه تربوز بعدی کارو باری خانه خواستم یکتا تارت میداوی تیار کنم. هر کریمی زورناکی محقول شد. کریمش تیار کردم کانالی پختو پاز خوندم ویدیو پورا شد. شیر، شکر، تخم کرخمل، کوکوروز یعنی کریمش با کوفته میستیم که تگاش نگیرد. من کریم پخته گرفتم خمیرش تیار کردم. منم 150 گرم مصله 100 گرم شکر 2 قاشق عسل خوشرو بالی گاز به یعنی آب میکنه. کارجو یعنی میداوی شد پخته گرفتم. ویدیو پورش یعنی کانالی پختو بازانده های 7 دانه شد 26 سانتی متری کو کریم میکنم. خواستم کمتر سمبوسه کنم. من الگای زوالایت نکنم. زوالایش آبو نمک روغن گاوو کمتر مصله همراه کنم. 3 قباد یعنی مایده چی کشادم برای اینکه خیلی استالا مایده 200 ملی لیتر آب خمیر کردم. 3 تا زوالایچی مایده چه میشه شروع یعنی روغن کرده 3 قبطه بالا بالی هم میکنم. باسه من یعنی پیچانیدم. راستی که همین و هم ویدیو هم سمبوسه کنی همه چی وینده هست. برخش کانالی پختو پازابا بودم با من خیلی کو پوره که ویدیو نمیکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به قسمت جدا میکنم. من اول یعنی سمبوسه همین جلتشه بریده خالدیلنیک بمیمونم 2-3 ساعت تا تیار کنیم نچینکو شه هم خوشرو شده میشد هم ورقاش خوشرو یعنی با میبیاد. برای همین من فقط اول من خمیرش پیچانیده بریده خالدیلنیک با تا تیار کنیم نچینکو هم چینده میمونم کمش 20 دقیقه 2-3 ساعت یگانچی نمیشه. سمبوسه نچینکشو گذاشتم شروع یکونجی نمیپیچانه. من یعنی یه روزی من کخنی براستی گرم خواستم نان کنم شیر و مصله نمک یعنی محصولاتش 1 لیتر با گفتم نان کنم. من تاشت شد اکو نوبتی نان سمبوسه امروز خواستم یعنی تیار کنم. بسم الله من تیار شد میگم پدیمش چیکار من سمبوسه راستی گپ و سراسیما بودم وای نکریم نه تخم آلیدم نه کنجد دیگانچی نپاشتم هم تو بی تخم نپختم نه نمودش چیکار اومد یه خمیرهاش نقص نکینو خیلی یگانچی نمودم نه تخم نه کنجد 3 دانه چی کردم راستی بز خمیرم رسید نان امروز روزی من فقط یعنی پزک بود است. بعد پخت و پز اول کخنی راستی گپ همه نمی اول منه نگاه کنید چه خیلی
бардак бо темболи кухни чи ман майдияк дарра бени бардак мешад. мана яъне самбуса кардам, торт кардам, нон пухтам, нони рости гап хону пахтам ҷон ест. мана мин бардак шуд. баъди ҳамоқа кор ҳама яъне ҳама занҳо ҳамин ҳолатба душвор мешанд. баъди видеогирӣ яъне канали пухтупазам ана мин ҳолат ҳама вақт барои он ки хай посуда бисёр мешад. мана ҳозир ако хай баъди пухтупаз уборка як рӯзи ман рости мин кухни ки гузашта обеда баъди обеда лакай шуд. ази худо хоҳад як дамба бо саранҷом кунем. хай занако бо чихагӯ мепазим, мешоим, мехӯрим. ана ми авҳол мо ана бардакистон хай аз инҳо ба антижир мезанам гистоба як дамба яъне тоза мекунам. ба антижир ки тоза мекунам бисёр савол шуд. агар ҳамин антижир ки вақте ки газ гарм бошад, газ ба зада монед газаи михи шишагӣ ба доғ мезанад. барои ҳамин бояд газ хунук бошад. баъд амин яъне антижир истифода баред. ростига фақат тозагиҳомоя нишон натимо. хай як нишон тимохи моям бардак мешад баъди кору хир фақат тоза немоя мохи фақат мана бардакам мешад. хай бо уборка хушро зада мемонем. яъне молида монеи 2-3 дақиқанда ами гирдошу равған мегирад. ҳамаша ҳамин антижир яъне мебуроронад. دقیقه استاد من باید همین غذای یعنی ششته میگیرم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. من با یک حرکت کنیگر همه جا با تاپ تازه چخه یعنی دلی خودتان هم کشاد میشه تازه بچه ها با هم نفت یا مثلا شوهرها اکار درانم یعنی همه جا تازه آزاده یعنی خورسند میشن. کухни майда бошад рости гап як дамба ҳамин бардак мешудааст. бо мана як дамба ҳаракат кунӣ ҳама ҷо тоза. конкурси сар кардем тӯҳфаҳо ва ростика видео гирифтам. баъди видео гуфтам як бор хушрӯ гашта ҳамаша упаковка кардам монам бачаҳо бозӣ چه گرفته گفتم از نف همیشه شروع کردم خودش بنگره می پاکت کنم شد یوسف جان بس پسر همه های کو پاکت کردم مانا می نه یعنی کاس پسرم متهم پولا بریدی می تو چیزی هم میخری پول با پول بریدی می پول گیتار تو از نف خوش رو упаковка کردم. من کومی توفا صاحبش انتظار اشتراک کنید یعنی کنکورس به کانالی پختوپزهای خانگی به من همش خوش رو یعنی упаковка شد. انا مینا پشت خطی یعنی روان میکنم بود ما بریدگی به
من ما یک прогулки бегои рӯзи омадем, лекин офтоба ка шамол анихтараш куҷо рафтем? Валбрес рафтем бо заказои яъне призомдагӣ ҳамна гирифтем рафтем худохоҳ яъне конкурс дутта ин пеш дутта Человек-паук. Ман гуфтам равем заказое гирем конкурси канали Пухтупазонда сар кунем. Барои ҳамин биромадем бегоҳи расодим аллакай ҳаши бегоҳоне ки офтоб биҳад баланд. Инҷа як ҳисоби кӯчи аэропорти яъне шаҳри Новосибирск. Намин як 5-6 остановка осон аэропорти намин Новосибирск. Озанам инҷа ва Толмачёво город шаҳри Новосибирск. Валбрес призовое гирифтам. Магазини Пятерочка. Камтар майда чуида кунем гуфтем просто так. Мана ин гул раса гули нас. Гули беор ҳамиха хушро дамида мира. 99 рубл штаст 129 рубл. Анамин ин сар ман об додам агар фарқ кара боштон анамин гул. Гулашам хушро. Иҳош 119 рубл. Мана инаш 99 сантиз майдача. Гули бай. Мен намиқапа дабар бозӣ мекунад намиқапа. Ғалтид. Або ғалт ондан да дош. Кери бахтитан я бояд ека куниш чи? Ай ман кунам биқапа декам бо. Ако якта Ибраҳим баби. Вах. Баштасики занад ғалтисас. Штатива ман ба заказ кардам ё ту ба? Чиро мекунӣ ту? Чизия видео мегирӣ? Подумат краси чизия. Ман видеограк ми ту видеограк? Ман кунам карама. Анам ин буд яъне як рӯзи ман рости кухнагӣ гузашт бо хостан бегоҳи рӯзӣ камтар бачаҳоя яъне сайру гашт кунонем пеши хони мо яъне ҷои площадка ба кафтару хеле чизо бисёре камтар бачаҳо хурсандӣ кард. видеоҳои та охира тамошо кунед, канала дастгирӣ кунед. Мана канали Пухтупазонда конкурс бураттааст, конкурс ба иштирок кунед, ёри дӯстаи даъват кунед. иншоалло боз бо дастгирии шумо ман видеоҳои беҳтар мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошед дӯстон.